apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, di video kali ini nih ada ondel-ondel Bang Mamet ame ondel-ondel Bang Cipluk. Lagi ngapain ya mereka berdua? Kok bawa-bawa sempol ayam, bikin Aye jadi lapar aja. Nah, penasaran kan teman-teman? Nih, lihat aja videonya. Mamet, habis jajan sempol ya? Kayaknya enak tuh, Met. Minta dong, Met. Enak aja minta. Beli dong. Weh lah, Met. Pelit bener sih. Minta dong. Atuh aja. Lu mau Pluk? Nih. Ini jorok bener lu, Met. Sempol udah lu jilat-jilat dikasih ke Aye. Ya mau kagak? Emang dasar kebangetan bener pelitnya lu, Met. Biarin aja. Orang pelit pan kuburannya sempit. Loh, legain Pluk. Susah-susah bener. Ah, dilagain apa gimana? Kang gali kuburnya aja engkong Aye. Bagianin. Ntar Aye bilang ke engkong Aye, kalau yang pelit kuburannya sempitin aja. Yelah Pluk, begitu aja ambekan bener. Yaudah. Nih, Aye kasih dah. Apaan? Ngasih cuma sebiji. Yaudah, nih Aye tambahin. Yah, cuma 2 biji. Apaan sih? Orang bakal kenyang segitu mah. Yaudah, nih buat lo aja semuanya. Gua gak usah makan. Tapi beneran ya, kuburannya dilegain. Nah gitu dong. Iya, tenang aja, tenang. Ayo legain. Kalau lo mau dikubur sekarang mah. Amit dah Pluk. Suai bener lu nyumpain gua mati sekarang. Iya, amit, ya ampun. Lagian ribet-ribet banget ngurusin kuburan lo, Met.